And as a candidate or yes safe, Dr. Mahmoud Bawumia in terms of 2024 elections, John Dramani Mahama is not safe. Mr. Milianum and this if when you say 18 yakodano man ye debibri. Na sa do standing our ye number 5 no. Ya ya would 6 better than 9. E beka krebi, wobeka say, were freedom, in the party no, aqua draw MPP. Montier you. Number 5 no, wobeka say, see when the party no draw MPP. Satani ye 18 de da manaka krebi see a betrabano. No cocasa. Or cassa say pet, yeba better number 7. Or cassa say pet, yeba better number 7. Miss Ramini, na number 5 and whom. Saprana no my ya 1%. Ye no it said ye be campaign 8 sa ye beka 8 once my who did this no say what Abusia ya bra Kofi Adoma woni ono oye think aloud no di adwuma e wo Angel eni Kofi TV so ababontin abekasa afa ballot na EC ene political parties ni nyina ekokoye no ehu enye ono kwa Kwakubonsam so edina no atumbi na ke ni se Kwakubonsam de nka konfosem ena wo kana so afi wo se sunsum fom no waya afi de wo se otisi hunamani na odina no tumonye sa enema ebekobone ni nyina efa EC ballot na okoye any positions a political parties no ekofa ni bebia wo moda e wo ballot boxes no so eno ene ne nchemu a enwanom mienu eye Kofi Adoma woni ene Kwakubonsam edi aba abetodwa ene sene omusi ehunu ene hu a eye edima NDC sene Kofi Adoma woni eche no sansami ene sabidi enem de mu enchemu ebro aha yetimaji kaso ma pedu se wonya ya na mi Adoma so sene be ya apple bia onsa ebetimi aka Abusia ye hwese ne Ghana ye fi se ye to aba FJJ pencil ebesi ene 2024 year aka kakra bi be 75 days na ye san akwakoto aba akoyi mampani bi ma afi ene afi a yenya wo mu a stand se to mo so aba se mampani no o mo do so pa enye nipa makoma 13 a o mo stand ye se beto wo mo so aba eno ti EC efra wonfo ni na se ne abibia ya na oye no mo de ballot no ekoko hye so no ko hye so wie no na afi number 1 aba be Dr. Muhammad Bawumia ba ya see number 8 anka ye MPP for slogan almost breaking the 8 no eye omo dia eno na NDC for ekoko fire fe ko hwe ase ho a na ora alanchemantin e the movement for change no so e da ase ho a eye 13 12 pillars no so ampa ono so koyi number 12 ono so that 12 eye chada weenum ene wo ma keka ho ni nyina positions a omo 5 Kofi Apalo so e fa number 5 ono so e da number 5 na balloting e course so e na nchemu bebre aba Ghana for kwa ya dwen enko so e wo sa kwan so ya bra Kofi Adoma woni e de nsem bi aba betudwa e kyerese ballot no kokoye number bi obi ayi 1 ne pe e na eyese ni aka ni nyina eye hu pa ne titiru ene number 8 a NDC4 akofa wo mu e bo se kyerese o ma breaki 8 no de fi NPP4 ensem Kofi Adoma e kyerese se bibi ko sanka wiem na ekoba ne se wo mu a eka ho a ekwakopre aba ne nyina eka se okay se mia na meka ye ekura wo se maka na so menya ahwe se me nsan enko bi matweme ho e de afi contest ni mu a na kyerese number 8 na NDC da ne betimi asesa akwakoda number 5 enye ono kwa Kwakubonsam so e de nsem etudwa efa the same number na NDC4 enya no abusia ma ye konkote se ne Kofi Adoma woni e de ne nkyire mu no e bai and as a candidate or yes safe Dr. Mahmoud Bawumia in terms of 2024 elections, John Dramani Mahama is not safe. I'll explain. The entire America say John Dramani Mahama is not safe, no? Based on this. Lista eba ye enra after the balloting, no? The koko ye and it say currently Dr. Mahmoud Bawumia and number 1. Daniel Augustus Lati Dan Lati Bano eda number 2. Mami Ekuya Donko ne Ghana Freedom Party eda number 3. Number 4 Gum Christian Kwabena Andrew Sofu Chiraboso. Kofi Apalo ena Otwaso. Then Mohammed Frempong and so the party etwaso. And then Ekosia Frempoma, Nana Kosia Frempoma, so the CPP etwaso. After this list, Ansana
waba number 8, which is John Dramani Mahama. Ufri John Dramani Mahama number 8. Number 9, Hassan Ayariga. And then independent candidate Kofi Granting at that number 1, but on a position now acquire number 10. George Chumberima, independent, at also number 11. Nana Kwame Bedia Concheda, at also number 12. And now Alan Kojo Chairman, at also number 13, yes. Ono wasio. Na so say ma say NDC for say eka number 8. 8 means this. 8 means that we are stopping them from breaking the 8. So we have taken the 8. Dr. Mamudu Bawumia and so yes medi first. Mena meda 1. Mena mi bedi first. Meda number 1. Obia ekre ne de emu. But I say on authority say Dr. Mamudu Bawumia is safe. John Dramani Mahama is not safe. Let me explain. In terms of positioning on the ballot paper, they say NDC for any promote to number 8 bar, and Dr. Mamudu Bawumia so any promote to number 1. When I say Bawumia, Dr. Bawumia is safe, this is what I mean. John Dramani Mahama, in the likely, I say likely, choosing my words carefully. In the likely event, say Kofi Akpalu, Ekuyadonko, Gum, Daniel Augustus Latte, Anasa Muhammad Frempong, Anana Kusia Frempoma, any of them, and I been say uncontested elections nibu. Anasa or the to me air tie party for Echi, be my alliance. What it will mean is the numbers will change. Numbers never change in say party back on free more. Now just a hoka nipa 12. And in a best Baba so. Here will be another number 8, no, it's about that number 7. The other number 5 currently, no, the that number 4, because will be a free move anymore. That is what will happen. And the only person who is safe no matter machinations, Sebema will be a step down. Disorganizing the communication strategy of one party, no. The only safe person now, Dr. Mamudu Bawumia. Woman was any United decided someone resign, he will still be at the top spot, number 1. And in the communication, is straightforward, and he can use it till time. Abusia, and ya bra Kofi Adwon winning kwa and the suggestions abetudra. Kwaku some anki nim so no de kan konfu dem se de ne snap na ko ogu no also say waye honhum de na wi afi e was sort from no be honam ni de enye sa ne ekọ no eya akoboni ono so kasa e de akyese number 8 NDC for akwakonya no mo mose if you say eye hu pa e de mom no ono kra de o kan ya bo Kofi Akpalu di interest say Kofi Akpalu esesa na adwen e de ne vote ekota MPP for echi a NDC for aso ayesh mesemi nuanum NDC for nyina say 8 na yakoda no man nye ye de bibiri na sa ayi do standing a wo yi number 5 no ya hwe ya wo di 6 beda na ye 9 e be kakra bi wo be ka se wo firim e di ne party no akwakojo MPP montie ni yi o number 5 no wo be ka se si wo ne party ni akwakojo MPP sa tani ayi 18 wo dedaa mana kakra bi si e beto aba no no akoka sa o ka sa si pe ye ba beda number 7 Okaka sasi pe ye ba beda number 7. Mesira mu yehwe ni yi na number 5 no hu sa plana no ma ya on pese o mu ye no sebe ye be ye campaign 88 sa ye be ka 8 no asma ye hu dede sa obi hu ano se wode ni party no ekwa akobo MPP mu obo nsani akwa akoda number 7 timesira mo kon no enya me nkwa me kon enya won kon ye nyina e bompaye mompaye isi Nyankopon se ba bibi odi e betu bia no nyame enche ne ho nunyam ente sa sebi ye kukuru mponi ne ye besoa ayi kura ye kura ne ye di exchange because we have video na we exchange what I say only number 1 and only number 2 no number only number 1 not number 5 no or number 5 not number 1 ma wo eti mesrem se
Sassy Yamike, it is a let seminar of some say it will come. Neither you like it or not. But I could be film. But I could film my Tatinia, you who did the 8 net, the whole Ghana. Or sa was in the party with a quack ball a yim. Mommy, when ye was out in her palm, Sam. Yan Winnie ya, Jim Honey ye. Median crop and a catch him. There's a mutiswa, a boy ya. Yanko Ponko will be a hose, O Tino Kure. Ezu, a yaza. Ezu, a yazazaza. Ezu, a ye break the 8. Break the 8. This is Yakoda 8. Nansono, on the son for coin beso. Nasabi, on me if you walk to 7. Nanso, when Yanko Pontino. Your bumpire. Say Yanko Pon say, dear go to number 1 billion krana. 24-hour economy. Celebrate life and Caleb. Yanko Pon shall be bia. Moya, a former one here. Church, come before so at Wabano. In the here. She need to be any mono. 1 2 more coin ye. Now say, Mbedinia may be a chira. Mrs. Candom the Bajidio. Sicano. Obi bia the Bajidi. Taxpayers money. Mohunano, a branch could be done a war a yino. And Tontuma, ye dear be good Ghana. Tontum, National Cathedral, and Adan Tontum. Na sa soft women now be cobblin some Jim. Soft be a codina who bia say National Cathedral or be cobblin some Jim. Me dunya me. Bible so be a big chantro be cobblin some Jim. And some good know some would see us so them and Uncle Pong, no more intimacy see us softening you are going to hell. Nyamesum na musumo sa Christian council we mu ya sofo apu sofo bi ya de mamu ya mamu 10,000 ya mamu 10,000 100 million 200 mutimi kan kore yombe dinti mutimi kan kore na Yesu Kristo mu dinati sa no otie no oje bribe. Why you didn't tell the truth? Mesi asofo bishops ne ho ahwana mu ko gina ho ko bompa ye ni nyinala menyi twini adoa me twini adoa na yi omo kan kore sa de ne ye ni papa and be your film. No more Canadian. I must entirely say, your first say, a magician for entirely could read down a poo. Tell him to 2 to 2. I'm the good next secretary to say, you could Buddha Guyano. I bray taxpayers' money. Oh, can I so? Now, me conform me, you tell me one with your name. I'm Ghanaian. I'm proud to be a Ghanaian. I'm Ghana nationality. Me a Ghana ni mapa. Mati asiye. Eti me Ghana first. Nese Ghana tosi aso ye comfort. Eti me conform me nipa me ya aboa. Obi di se hu amenka. Mo ko dra ko bompa ha Nyankopon adwene pa. Ama he ensu eda ho. Ensu eda ho pa na me ko bi a ka ayon road na egu na kam ko sabe ye medan. Ayon road ye nyina e dia. Ka ayon road na egu ho no. Na kam so mapeka na me tweko. Yes. Because sika ebi ma din go mu no. Most also mokusi added for them. Munina monko boniface. Kanina kam ko bonika. Nene bonika nem se atwam. Ah, sofu ye fuka pukapu akojira. Me sofu bi akojira ho. Ah wan kan okre. Ah wa akojira ho no. Wo Nyankopon, wo na asa awreta wo. Said ye usima Sodom and Gomorrah agya tomu no. Sa sofu akojira wo nyina wo so tumi kunkum bi nyame. Fa wo bu fichi okobi so. Nenne ni kire be di be afisele. Na mu be 6 no ma wu. No one say, Sika na yese ke beti the toilet, you beti the renovation of schools, you beti the hospitals, you beti the AC. But ko di asemboni e say, oh yeah, na Nyankopon nchira and they say. Na no me am papa. Ayi nanado. Wan kwa so de man ko papa agodi communion. E ho National Cathedral. Na Israel for Christ National Cathedral. Ah? Ye ka mo me yenka, ye wo ka mo se na ayebru. Me de me yebru nsam ka me se me ka no kore. Mesi bedia so afesende yeti nkoma na ye nyina Nyankopon obeti bakumi saa na me de besi Nyankopon so oni kan kuma asofo no ko gina ko bompa ya akese no emu 6 Nyankopon so ti oba pa so fra tim so fra na sika o ma se ho 52 billion ase ho ahwane no etimi ye ayi egrodre kunkum nipa ene yesi ya minya ko fikina ata nya accident obekom na road no ho na nye na okobọ amenam na twetsesoso kunya accident ede ne yaji wo wiase ha ede ne yaji wo wiase se sika ne de bu Ghana actress kra kodon kansan le we mo ye di sika we sponsor awo mo ene di bi bobo nipa ene de keka ho
yedi bi eye niema tie teacher foko gu hospital doctor foko gu kiba ekosua surgical wada edi bi ekosua synthesis ye macrological bombing kura na gugu gan ha campus also yesi na shaka cathedral sika na ahekwa yekoka ma no soro mo sika okugu nzamenye me de meka wati ase opa ya kume opa fa babu mti kume opa ku bomdia mewu a I will say the truth. Bye bye. Entebusia ya kwa kote video ni mienu nyina awie na eno na amanfo e de pen e de paper ato nsem a enwano mienu e ka ho na ebi mo e kire se ene isi no waye no se e ba ne se empo obi sisa na adwen isi no eni tumi se o ka se obi asisa na adwen na obi atwe ne ho e de afiri mu ballot box no ana se ballot paper no so numbers no e ba besisa if se nipa no nyoko yiye no o de aye campaign aba be ka ne campaign message no ho a wabo da wuro de a kire tita for se wo kwa koto aba na wo fa paper na ahweso am da number 8 o heso am da number 1 and asem ye number 5 and am ye number 6 enti se nipa no edi we akwa ye campaign na se ekwa ko bechi na se o ka se obi atwe ne mu afi mu nti wasesa no na se nipa no number no asesa e ko ba ne sa na nipa no na akwa ye adwuma ye hu enu ti isi no entimi enye saade no ema na enye yi ebi so e kire se e wo mrem anase e wo isi ne nsem se e wo se o ya obetimi aye efise ne isi no no pe no na ebo abato no eho bra e de ama ye ntini ono no e be hyehe na be ye e de ama isi ene Ghana nyina no eno ena obeye ebi so kra e kire se falling fear isi gi ye no se adwuma wenum nyina e ka ho enu ti ballot paper no se wa print e wi dida wa hyehe o number na wa hyehe wi dida enti enko ba se e wo se ofisa number no e ma ekoye yi wenum ne adwenkyere amafo e kire ene nia enkomo a ekoso Ghana fo adwene enko so bi so kra e kire se you so when you betimi attest courts ahwe ne emra no so e ka fa ho se ko ba ne se obi esesa na adwene isi no e betimi asesa no ana se e wo se o maintain se ne tina na e de kokoto aba no ma ye hu se ne wo so usi gi nsemi ana se ne ensemi usi gi no fa e wo session wo we ni sa no no emi asasa button so e de mam na de be no aka ho se de be ya upload be bia unsa e betimi aka ko Facebook nso a e too much you check so ya no like na wa share e de mam makra